Emisija Glas naroda ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure, no uredništvo televizije poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Uredništvo televizije oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe, stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo televizije ograđuje se od svakog oblika govora mržnje, koji putem etera u programu, uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja, dođe do hrvatske javnosti. Dobar dan, poštovani gledatelji. Evo, nadamo se da ste se negdje ugodno smjestili na ugodnoj temperaturi i evo da ste spremni za još jedno druženje u Glasu naroda sve do 17 sati i 30 minuta. I danas, kao i svih proteklih dana, teme su po slobodnom izboru. Sve što vas zanima, sve što smatrate aktualnim, računajte da je danas na rasporedu. I evo još na početku da ponovimo. Dakle, imate i dalje mogućnost javiti se 2 puta tijekom emisije. Minute nisu striktno određene, dakle, taj dio smo preuzeli i mi ovdje na uredničkim mjestima, pa ćemo procijeniti, vidjet ćete i sami, naši stalni gledatelji to već znaju. Netko će malo duže, netko malo kraće. U svakom slučaju ono što od vas očekujemo da kažete otvoreno, bez dlake na jeziku, sve što imate o aktualnim temama i evo možda motivirate i druge gledatelje da se, eto da tako kažem, uhvate baš za vašu temu. Od ovog trenutka naš kontakt telefon je otvoren. Zajedno smo u Glasu naroda, tako sve do 17:30. Eter je vaš. A započet ćemo s temom sukoba Armade i Torcide. Dakle, riječke i splitske navijačke skupine, oni koji su upućeni znaju da se to sve zajedno nemili događaj odvijao na autocesti. Oglasila se danas i službeno Primorsko-goranska policija. Objavila je nove detalje tučnjave koja se dogodila jučer oko 15:30. Dakle, na čvoru Vrata na autocesti A6 blizu Rijeke. Evo. Policijski službenici, dakle Primorsko-goranske, u koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom i nadležnim policijskim upravama nastavljaju i dalje kriminalističko istraživanje vezano za tučnjavu od 25. kolovoza. Jedna je osoba teško ozlijeđena, a lakše je ozlijeđen maloljetnik koji nije sudionik ovog događaja. Do sad je ispitano 36 hrvatskih državljana sudionika tučnjave koji su zatečeni na mjestu događaja. Svi su u zakonskom roku pušteni nakon što su ispitani. Kriminalističko istraživanje se nastavlja te je u tijeku i utvrđivanje ostalih sudionika tučnjave. Evo kako prenosi cijelu situaciju jedna svjedokinja. Kaže, ne znamo točno sve, ali znamo da su se oko 3 poslijepodne Armada i Torcida zaustavile na čvoru Vrata i napravile krš i lom. Došli su u selo, u naša dvorišta i objekte, ali to smo uspjeli spriječiti. Trčali su, bacali sve što im je bilo pod rukom, tukli se, ne znam čemu, ali nije bilo ugodno. Inače smo svjedoci ovakvih sukoba i verbalnih i fizičkih naših navijačkih skupina i mnogi smatraju da zapravo takvi sukobi najmanje ili gotovo nikakve veze nemaju sa sportom i sa nogometom i da su to određene skupine navijača koji eto dolaze pod krinkom navijača kao članovi određenih navijačkih skupina, a zapravo dolaze sasvim drugim povodima. Jesu li se ovakve situacije mogle predvidjeti? Evo, ima tu i ozlijeđenih. Srećom, ostalo je na tome. Nitko nije u životnoj opasnosti. Sve to zajedno izvesti na autocesti. Evo, čućemo što vi komentirate. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, a ja bi nešto drugo komentirao. Može, izvolite. U Ukrajini je 2014. Dobro. Evo ovako, početkom 11. stoljeća veliki kijevski knez Vladimir, po kojem je pokršten ruski narod, podijelio je zemlju svojim sinovima.
pošto zbog pohlepe dolazi do borbe među njima, sin Boris rađe bira da postane žrtva nego da narod proliva krv zbog njega. Pa on i maloljetni brat Gleb postaju prvi sveci mučenici koji se štuju kod Rusa i Ukrajinaca. 1000 godina kasnije na istom mjestu vladaju političari koji rađe žrtvuju svoj narod, a sebe veličaju. Kada predsjednik Januković odbija put ka Europskoj uniji, koja i nudi duplo veću pomoć od Rusije, narod izlazi na Majdan protestirati, želeći bolju budućnost za sebe i djecu. Avionom preko američke ambasade stiže pomoć od $5 milijardi za demonstrante, tako da ih svakim danom ima sve više. Po talijanskom filmu Ukrajina skrivena istina, u hotel Ukrajina koji gleda na trg stižu snajperisti gruzijsko-litvanske vojske te ih propuška Kličkovo osiguranje, mada znaju da unose oružje. Demonstranti se često sukobljavaju sa policijom, a 18. veljače 2014. na zapovjed gruzijskog legionara Mamulašvilija i američkog časnika Briana Bojanđera snajperisti gađaju narod i policiju. Toga dana poginulo je 80 ljudi, nastaje opći haos koji će potrajati još nekoliko dana, a snajperisti se izvlače gledajući svoje žrtve. Januković bježi da bi spasio glavu, prvo Donbasa, potom Rusiju. Sa ruske strane nitko nije optužen za ovaj zločin. Od tada su Kijevu ne govori ruski jezik. Ukrajincima taj narod postaje neprijatelj, a Vitalij Kličko postaje gradonačelnik Kijeva, mada je pomogao snajperistima da ostvare svoj cilj. Ukratko rečeno, planskim ubijanjem 100 ljudi i još toliko ranjenih postigla se promjena vlasti i mišljenja u Ukrajini. Narodi su zavađeni i postavljeni uvjeti za rat među njima. Pošto nitko od počinitelja zločina nije kažnjen, očito je da Zapad želi taj rat, a da li to i Rusima odgovara, teško je na to dati odgovor. Eto, toliko od mene, ima jeka neka ovo. Hvala vam, hvala, pozdravljam. Dobro, evo ovaj vaš jedan tako presjek kroz dio ukrajinske povijesti. Evo, ako mogu se nadovezati, zapravo nameće mišljenje koji su pravi razlozi ratova, tko su oni koji potiču ratove, zašto ih potiču, kome je to u interesu. Običnom čovjeku, evo kako mi ovdje u eteru znamo kazati, malom čovjeku sigurno ne. Rat je zadnja opcija, bolje rečeno, rat je zapravo opcija koja uopće ne bi trebala postojati. Vratit ćemo se malo našim ovdje političkim temama, našim poslima. Mario Radić održao je danas pressicu na Markovu trgu i poručio svom rivalu Penavi da ima većinu i kaže kad pobjedi da će pozvati sve članove da ostanu u stranci, da se kandidiraju i da vidi kako diše stranka kad jedan glas bude jedan član. Biti predsjednik organizacije od 10.500 ljudi sa 65-70 glasova nije časno ni moralno. Ja ću nakon izbora u subotu odmah pokrenuti promjenu statuta kako bismo ga demokratizirali i održali sljedeće izbore po principu jedan član, jedan glas. O tom principu ste i vi često govorili, ne samo u slučaju Domovinskog pokreta, nego i inače. Ističe da ne želi Pirovu pobjedu, odnosno osipanje stranke nakon izbora. Onaj tko pobjedi na drugim izborima bit će pravi predsjednik Domovinskog pokreta. Evo, Radić se sustavno priprema, ozbiljno je odlučio pobijediti, no ni Penava nije utihnuo i on odašilje poruke i kao gradonačelnik Vukovara i kao još uvijek predsjednik Domovinskog pokreta. Kako stoji u tekstu, Domovinski pokret trenutno se dijeli na misleće ljude i poslušnike. Što biste vi na to kazali? Kako u ovom trenutku doživljavate Domovinski pokret koji je naišao na jedno
sasvim lijepo, možemo reći i veliko s obzirom koliko je građana izašlo na izbore, naišlo na povjerenje građana. Poslije su bile svakakve reakcije. Evo ovdje kod nas u eteru nakon koalicije sa HDZ-om. I eto, tako kaže sad i Radić da su u Domovinskom pokretu misleći i poslušnici. Gledate li vi na to tako i koga biste uopće svrstali među te poslušnike, koga eventualno među misleće? Što se tiče koalicije i mogućnosti da Radić pobjedi, pitanje što će poduzeti po tom pitanju, hoće li što poduzeti, rekao je da ništa neće sam odlučivati, da će o svim pitanjima odlučivati nova tijela stranke i tvrdi da mu pozicije nisu primarne. Misli na pozicije u vladi. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, Branko iz Zagreba. Izvolite. Dobro je Penava rekao da se Domovinski pokret dijeli na misleće ljude i ove poslušnike, poltrone, obaveznike. To vam je Radić rekao, ali nema veze. Dobro. Penava. Dobro, mislim da i nije rekao Penava. Evo, ja ću provjeriti, ali dobro. Kome više nije jasno ko je poslušnik, ko je poltron, a koji su misleći ljudi. To je jasno. Ja sam o tome Penavi. Ja nisam htio govoriti prije izbora o tom Penavi, ali sam rekao da je Penava igrač Plenkovića i HDZ-a. On je bio u HDZ-u. Bio je gradonačelnik Vukovara i sada je gradonačelnik zahvaljujući HDZ-u. Razumijete? I on mora vraćati dug HDZ-u. On je izašao iz HDZ-a kad je mislio da je dovoljno jak da može osnovati svoju stranku i da može dalje biti gradonačelnik Vukovara, ali sve manje i manje su izgledi i neće više nikada biti gradonačelnik Vukovara i zato se sad priklonio Plenkoviću. Razumijete? Plenkoviću, jer drugog opravdanja ne vidim. A reći ću ono što sam rekao, kad je Penava bio gradonačelnik Vukovara, došao mu je Darko Pervan, to je veliki poduzetnik iz Švedske naših korijena i htio je sagraditi tvornicu podnih obloga najveću u Europi, s kojom bi zaposlio negdje oko 1000 ljudi, a kasnije bi se tvornica razvijala i da jednostavno pomogne kao Hrvat, da pomogne Vukovaru, da malo stane i sasva i tako dalje. On ima takav patent da štedi 32 puta hrast, skupocjeni naš cijenjeni slavonski hrast, za te podne obloge koje bi zamijenile puni parket od hrasta. Međutim, Penava ga je vodio u Zagreb kod Plenkovića, da taj čovjek Plenkoviću objasni šta misli i šta mu je namjera. Ne traži nikakav novac, ne traži nikakve kredite. Sve će izgraditi sam svojim novcima. I šta? Penava je čekao 3 mjeseca skupa s njim. Plenković daje odgovor da su to šarlatani, da to ne treba. I Penava na to pristaje. Jako zna ko je taj čovjek. Pazite, i šta sad? Kako to objasniti? Objasniti jednostavno tako da je šumska mafija, drvna mafija u Slavoniji organizirala da taj čovjek ne smije doći u Vukovar, jer onda više oni imaju profit od prodaje slavonskog hrasta. Razumijete? To je duga priča, gospođa, ali dobro, da ja skratim priču. Taj čovjek je prošao u Ogulinu je napravio jednu tvornicu, u stvari kupio pilanu, pa je od pilane napravio čudo jedno i sad tu proizvodi obloge, onda je prošao u Bjelovar, tamo je napravio jedan pogon, pa je prošao kraj Vukovara u Otoku, tamo gdje je Penavin prijatelj, i tamo je kupio jedan pogon i tamo je renovirao tvornicu i tamo je zaposlio 250 ljudi. Poslije toga, prije 2 godine kupio i Spačvu u Vinkovcima. Ta Spačva je bila od Škegre. Škegro je bio 65% vlasnika. Znate ko je Škegro? Znate da je to HDZ-ovac i tako dalje. Da ja ne dužim priču. I tu mu je došao
Pa Penava taj može vidjeti da je taj čovjek već zapošljava preko 2.500 ljudi u Hrvatskoj. I sada hoće izgraditi najveću tvornicu namještaja i podnih obloga u Ogulinu, ali opet se događa ono što se dogodilo u Vukovaru. Nema hrvatskog zemljišta i on ne može graditi. Međutim, ovaj gradonačelnik ovoga Ogulina, Dalibor, kako se zove? Dobro. Dalibor Domitrović, je rekao na aktualnom satu u Saboru, gospodine Plenkoviću, ja ne mogu dobiti zemlju, državnu zemlju, da taj čovjek napravi najveću tvornicu namještaja i podnih obloga. On je rekao, dođi k meni na kavicu, znam ja, to su neki radnici tamo iz Švedske. Pazite vi ko je to podcjenjiva. Plenković jako dobro zna ko je Darko Pervan. Jako dobro zna. Evo vidite, ali u Vukovaru to nije. Dobro, evo vidim, to je vaše. Dobro. Nije bilo, samo trenutak, još dvije rečenice. Nisu mu dali zemlju da kupi, jer su rekli da nema državne zemlje. Kad je on prošao iz Vukovara, Penava je dobio 920.000 kvadrata zemlje oko Vukovara. I tu je mogao taj čovjek opet izgraditi ovu tvornicu koju sad... Hvala vam. Dobro, poruka je jasna. Hvala vam, pozdravljam. Evo, čuli smo i vaše razmišljanje. Slušamo dalje. Dobar dan. Dobar dan, jesam ja. Izvolite, jeste, slušamo. Znate kaj, ja sam stara Zagrebčanka i mene kad je bilo glasanje, mene je ponio naslov Domovinski pokret. To me je ponijelo, a ja sam mislila, Penava je se sa HDZ-om posvadio i sad će to biti pravi naš hrvatski, kak bi rekla, znate već šta mislim. Dobro. Međutim, on je prevaril nas je sve skupa, privrgnul se HDZ-u, što Plenkovića mi je puna hapa već kad ga vidim na televiziji i njegovo silno prazno pričanje. I Penava je čak imali izbezumljenu facu iz početka, sad se je već ohrabri, jer mu je bilo neugodno što je došlo do toga. I neka se vrati u svoj Vukovar i ne treba nam ga uopće. Ne treba nam ga, pokvarili je sve. Ljude je zaveo bez veze sa tim pokretom i s tim krasnim naslovom, a na koncu je sve okrenio na HDZ. Puno vam hvala, evo to mi je, kad me srdi, svaki dan me to srdi. Hvala vam, Ajde, lijepi hvala. pozdrav. Pozdrav i vama. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Ja bi sada samo to, budući da sam u prvim među redovima, da mi ovaj gospodin koji je prije ove gospođe govorio, da neka veli izvori od kuda to on tako precizno sve zna. Ama precizno, onda mora biti prijatelj Plenkovića, onda mora biti puno taj koji bi to sve točno precizno zna. Neka to taj lijepo gospodin sada odgovori izvore znanja toga svega što govori. A isto čujem dale poluistine i tako dalje, ne mogu to sve slušati i lijepo dalje lijepo. Samo gospodina molim neka veli odakle mu takvi točni podaci što on govori. Da, pitanje je na mjestu sasvim. Hvala vam. Evo, i ja se pridružujem ovom pitanju. Zaista ste to vrlo precizno ispričali, te točke kretanja i kako se razvijao biznis dotičnoga, kakva je tu uloga Penave, kakva premijera Plenkovića po vašem mišljenju. Pa evo, saslušali smo vas relativno dugo. Ako nas slušate i dalje, vjerujem da da. Evo, malo odakle svi ti podaci, gdje ste to sve tako popratili detaljno. Dobar dan, slušamo. 16 sati, 19 minuta. Evo, za koji trenutak prihvatit ćemo i sljedeći poziv. S druge strane, gradonačelnik Vukovara i predsjednik Domovinskog pokreta Penava radi svoj posao, povlači određene poteze. Održao je u Vukovaru konferenciju za novinare o besplatnom školskom materijalu za vukovarske osnovnoškolce. Govorio je o stranačkom ratu između njegove i struje Marija Radića uoči unutarstranačkih izbora koji su, evo,
31. kolovoza, to znate, na kojima su se obojica kandidirali. Pa kaže evo i sam Penava da ne bi bilo loše da se pojavi i treći kandidat, da ne ostane samo evo na ove dvije struje. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, Branko. Evo, javljam se jer me gospodin prozvao otkud ja to sve skupa znam. Ajde, recite. Ja znam čitati internet. Znate, na internetu ima firma Bjelin se zove, a to je firma u gospodina Darka Pervana. To je jedna stvar. Druga stvar, ja taj slučaj pratim od kad je Penava bio kod Plenkovića s njim, da traži da može naći nekakvo državno zemljište. I ja vam govorim, sam gospodin Pervan je našao 300.000 kvadrata kod Borova zemljište i tražio da to on otkupi. Ne traži nikoga ništa, nego da on otkupi i onda izgradi tvornicu. Ni to gospodin Pervan nije mogao dobiti. Razumijete? Osim toga, ja imam rodbine koje radi kod gospodina Pervana u Oglinu. Znate, tako da mi je taj slučaj jasan ko dan. Ja znam kad je i gospodin Pervan kupio Spačvu od Škegre. Ali to bi dugo trajalo. Ja vam mogu pričati cijelu emisiju, ali hoću reći da iza svake moje riječi ja stojim. Prema tome, znači, vi ste taj slučaj baš detaljno pratili na internetu podatke? Ja to pratim i pratim i danas. I vidite, opet se događa ista stvar kako se dogodilo u Vukovaru, tako ista ta drvna mafija pokušava ovoga gospodina Darka Pervana spriječiti u Oglinu da izgradi tu tvornicu. A zašto? Zašto, pitam vas? Zato jer je profitabilnije ovim lopovima, mafijašima drvnim kupovati drvo od Hrvatskih šuma, srezati u fosne i preprodavati van po 3-4 puta većoj cijeni. Sve je to pisalo u novinama. Kupovali su drvenu građu, ove balvane po nekakvih 100 eura kubik, a prodavali su po 3-4 stotine eura kubik. I znate koja je to zarada? U drvnoj industriji je veća zarada nego u INI. Eto. Mogu ja nastaviti dalje? Ne treba, hvala, pozdravljam vas. Dobro. Evo, zanimljivo u ovom slučaju, sve ste lijepo popratili i koliko vidim duboko ste uvjereni da je tomu tako. Dakle, u ovom slučaju vjerujete medijima. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Meni je jedan detalj, opet rezonans. Meni je jedan detalj jučer navečer i prekjučer navečer diga neku optimizam i vjeru da struka može odraditi posao korektno, vrlo korektno. To je recimo Šibenski festival šansone. Ja sam gledao na televiziji i nije to bilo ništa spektakularno. Ali to se vidjelo da je bilo odabir selekcija, da je neko od struke to vodio, pogotovo jučer večer ove gospođe Meri Cetinić. Tu se vidjelo koliko je gospođa Meri Cetinić velika bila u svom umjetničkom opusu, karijeri i izvedbi i ostalom. Iako na kraju, kad je ona preuzela klavir i glas, to više nije to. Nije to više ona. Ali to je bilo na kraju opet. Jer jednostavno ne možemo očekivati od osobe koja je ušla neke godine da bude ista izvedba i sve. Jasno. Ali sve one mlade snage koje su prezentirali na jedan lipi način njene pisme, to je bilo tako lipo. I meni se u tim momentima, i večer prije kad se desila greška, nastavno greška je propust, kad je mala Duška proglašena pobjednicom, pa sutra ujutro, to je komedija za umrio smija. Nastavno to sve skupa, ali sve skupa taj koncept, ta zamisao. Mislim da je za mene Šibenik u tom momentu prešiša Split. Naš Split, moj Split je postao nešto što smo mi prihvatili, a nema taj doseg. Ovo je bilo puno kvalitetnije, a govorimo ništa spektakularno, ništa posebno. I samo otvara put u kojem treba ići. Ali osobe, ljudi, odnosno način kako treba mijenjati, treba bojkotom, izražajem, javljanjem, govorom, javnim govorom. Hoćemo ovako, nećemo onako. Tako treba po pitanju naše Hajduka. Ljudi morate i reći javno. Evo, ova emisija je jedna od tih stvari. Ona emisija konkurentska isto tako. Bilo di na ulici, bilo di morate reći, ako imate kriterije, šta je kvaliteta, šta je šund, izjasnite se. Da. Ako vi prestanete kupovati smeće u dućanu, oni će ga prestati proizvoditi. O tome se radi. Donacije na kraju. Kapital, profit će uvijek proizvoditi dok god ima podršku države, poticaje, subvencije, dok god vi kupujete šund. Kad vi odlučite da nećete, kad vi imate svijest, sad dolazimo do onog pitanja moga, kad vi imate svijest, kad nas puno ima svijest i bojkotiramo šund, izabiramo kvalitetu, onda možemo govoriti o promjeni društva. Kad izaberete mir, a ne rat,
onda možemo govoriti da će biti manje ratova. Dok god vi prihvaćate ponuđenu opciju, narativ, verziju, a ne promišljate svojom glavom, i dalje će globalizam upravljati svijetom na način koji će biti. Biće globalnih kriza, biće korona, biće pandemija, biće ratova, ginit će mladica, svirat će vam nacionalna himna na sprovod vaše diteta, malo karikiran, užasno karikiran, ali to vam je ljudi tako. Da. Pa morate početi misliti svojom glavom, morate se sjediniti sa kolektivnim duhom ljudskog roda. Jer smo stvoreni zato da se odupremo primitivcima koji imaju jedan opasan, primitivan mod zarade profita i koriste upravo medije da vas formiraju i da vi na kraju pola od vas kažete šta ja tu mogu promijeniti. Ljudi moji, kako vi tu možete promijeniti? Samo nemojte biti jadni, nemojte biti ponavljači, budite duše ljudske, budite srčani ljudi, ništa više ne tražim od vas. Ne ja, nego Bog dragi, samo od vas traži da budete ljudi. Daje vam naputke, svaku noć kad legnete daje vam naputak. Daje vam informaciju šta treba raditi. Šta se probudite ujutro i opet ponavljate istu priču. A nemojte biti jadni i budite ljudi. Hvala vam. Pozdravljam. Evo, nadam se da ste svi uspjeli procesuirati ovaj komentar kao dobronamjeran i ja ga zaista tako i vidim. Malo se ide u krajnosti, evo da se naglasi situacija, ali vjerujem da vi svi to dobro znate i na individualnim razinama, pa tako i u društvu. Zaista jest sve na čovjeku koji je nešto odlučio, proveo, realizirao, pa tako na grupi, evo na cijelom narodu, pa naprosto i povijest je to puno puta pokazala i dokazala da kad narod nešto odluči, da se onda to realizira 100% i garantirano. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, iz Rijeke zovem. Izvolite. Evo, u nastavku mog prijatelja, ja bih rekao da je možda najveća opasnost tih zadovoljnih robova. Znači, zadovoljan rob je zapravo najveća prepreka da se ide na bolje. Vi s jedne strane imate elitu. Elita gleda sebe. Isto kao kad gledamo Evropsku uniju, pa su onda ljudi govorili zbog medija, oni će nama davati nekakve novce koje mi nećemo morati vraćati, jer oni su valjda Caritas, oni su valjda ne znam što dobročinitelji i to ljudi vjeruju. Dakle, kad ljudi počnu razmišljati svojom glavom i onda će shvatiti da dobrobit može početi od malog čovjeka, a nikako ne od elite. Elita što god da, to se zove profit, to se zove investiranje i on očekuje profit. Prema tome, ako mi nešto dobijemo besplatno, pa vjerujte mi, osim ako nije od roditelja, vjerujte mi da će to biti dobro naplaćeno na ovaj ili na onaj način. Tako da nemojmo se nadati da će nama bogati davati nešto, jer bogati onda ne bi više bili bogati, onda bi to bila uravnilovka kad bi to bilo tako kako funkcionira. Ali htio sam evo nešto reći o medijima. Uhićen je dakle ovaj osnivač Telegrama. Telegram je bila neka platforma, ne znam kako bi sad to nazvao najbolje, gdje je donekle bilo, ajmo reći, bez cenzure. I oni su tog osnivača uhitili u Francuskoj jer da nije dovoljno moderirao emisiju. To bi platformu. To bi značilo da nije cenzurirao. E sad, ja vas pitam, ne vas osobno, nego ljude koji nas slušaju, kome treba cenzura? Onaj kome treba cenzura, da li taj traži istinu ili on nešto skriva? Evo, jedno pitanje za svih. Ljudi mogu vjerovati da su političari ne znam kako dobri, da oni cenzuriraju zato da bi tobože istina došla. Ali pogledajmo malo naše iskustva. Da li su cenzure kroz povijest bile u interesu malog čovjeka ili da se zaštiti neka krupna riba, velika je mikrofonija. Čujte, sad taj konkretno čovjek, urednik i osnivač, zapravo osnivač Telegrama, a evo, stoji jasno da je posjedovao drogu, podržavao terorizam, prijevaru, pranje novca, primanje ukradene robe, posjedovanje pedofilskog sadržaja. Poprilično ozbiljna, teška kaznena djela. Dakle, tu je bila platforma bez cenzure. To je znači kao da se zatvori Telekom zbog toga
toga što je možda neko preko telefona dogovarao nešto negativno. Znači, ovo je bilo, znači, kao kad imate, ne znam, autobus. Neko može kroz taj autobus bilo što švercat. Da, dobro, ne može takav čovjek, takav profil biti na čelu ničeg. Pa ja ne znam, mislim, oni moraju to ljudima opravdati. Oni to moraju ljudima opravdati. Sjećate se Frančiškovića? Što su govorili za Frančiškovića? Mi smo ovdje s druge strane govorili da to baš nije tako. Možda postoji nekakva takozvana zapovjedna odgovornost. Onda bi šef policije trebao odgovarati za svako zlo jer nije dovoljno organizirao policiju da se zaštiti bilo ko. Prema tome radi se o jednoj slobodnoj platformi gdje su ljudi mogli zamjenjivati mišljenja. Mene je zanimalo, recimo, konkretno nisam bio na toj platformi jer jednako sam već sit istine, ali su ljudi hvalili to da su mogli nešto napisati, reći o politici što misle. Ne ovi koji su drogu i to. Ovi koji su drogu, oni će se snaći. Nemojte brinuti za njih. Oni će naći državne kanale što se tiče trgovine oružja i takvih stvari. Tu ne brinite. Ali preko tog telegrama su mogli ljudi nešto reći ono što su mislili, bilo o virusima, bilo o mjerama, bilo o politici, bilo o nekim drugim stvarima. I na tom dijelu se držim. Hvala vam. Ja sam vas razumjela. Se bojim da niste vi mene razumjeli. Dakle, čovjek je optužen za vrlo opasna, vrlo teška kaznena djela i to tako cijeli niz toga. I zaista nije uputno da jedan takav profil bude na čelu bilo čega. Slušamo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ali ne bi bilo ni prvi put, ni zadnji put da se isceniraju neke stvari, ne bi u to ulazila jer ne poznaje ništa od te tematike. Međutim, za DP, ko je najsretniji što se u DP-u događa i ko najviše interesa ima? Plenković. Ljeto je bilo dugo, vruće, spaljena zemlja, neprirodni uvjeti za život. Očekuje se, čitala sam čak članke kako se očekuje da će u budućnosti najviše starije populacije umirati od visokih temperatura. Jer, eto, kao što mi ovdje neki govorimo već dugo vrijeme, da klima nije prirodna klima, da nisu klimatske promjene slučajna stvar i stvar prirode, da se sa tim upravlja. A to se i vidi. Evo, tako da Plenković lipo trlja ruke, sebi je poveća plaće, sebi je uvalija DP da se o tome priča, to mu je kao sa kulisa da on i dalje radi svoj posao, da se niko ne obazire na njega. Međutim, poslije, vidit ćete kad dođe jesen, ljudi moji, mi doslovno nećemo imati šta jest. Možda, mislim, Ajde sad to malo pojasnite, ajte molim vas. Jeste gledali možda poljoprivrednu emisiju? U Slavoniji je totalno sve podbacilo. Sve. Poljoprivreda je totalno podbacila. A stočarstvo, imali smo svinjsku kugu, pa smo imali ptičju gripu, pa smo imali kravlje ludilo, sve jedno pod Dobro, evo, ne daj Bože da se ostvari. Samo malo. Koji vjerujemo. Samo malo, gospođo. Evo, ne daj Bože da se ostvare takvi scenariji crni. Što nam je raditi kao narodu? A nama kao narodu je bilo već davno vrijeme, ne samo u Hrvatskoj, nego općenito. Mislim, mi stvarno kao mala država, kao jedan narod koji nije toliko brojan, se možemo isto nešto mijenjati u svojoj zemlji. Jer naš Plenković je poslušnik. Ja stalno govorim, mi smo taoci jednog čovjeka, to su njegove riječi kad je smijenio svog predsjednika HDZ-a prethodnog. On je stalno govorio da je HDZ taoc, kako se zvao ovaj gospodin, već sam zaboravila, koji je bio predsjednik HDZ-a. A mi smo cijela Hrvatska, ne samo HDZ. Mi smo taoci Plenkovićeve, ma nije to ni ulizička, to nije ulizička politika. On svjesno i otvoreno to radi. On ne radi u korist hrvatskog naroda. On ne radi u hrvatskog naroda. Dobro, hvala vam. Dobro, pozdravljam vas. Ajmo malo samo postaviti, hvala vam, činjenice neke, ono što zaista stoji. Je li činjenica da relativno mali postotak građana izađe na izbore?
Neki ne vjeruju, neke nije briga i tako dalje. Svatko bi tu naveo neke svoje razloge. Ako je suditi prema jednom ogromnom broju gledatelja, evo u našoj emisiji poziva, velika većina vas smatra da Plenković ne radi dobro svoj posao. Nije valjda da ste vi ta manjina koja nam se stalno javlja i koji ne podržavaju rad Andreja Plenkovića. Dakle, čovjek je dobio ipak jedan popriličan broj glasova. Nije uspio sam i nije mogao sastaviti vladu. Evo tu je onda se našao Domovinski pokret koji je iz ovih ili onih razloga prihvatio tu koaliciju. Dakle, eto glasova hrvatskih građana. Čini se da su to htjeli. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, gospođo Tofra. Izvolite. Evo ga, Bruško. A nešto mi baš vidi, ili čujemo se dobro? Čujemo se, recite. Ima neka jaka. Ali nešto bi u vezi našeg ovog branitelja Trpinjske ceste, što je umra, što je meni mirovinu da, kad bija ministar branitelja. Sad sam mu zaboravio ime, oprosti. A što biste vi? Fred Matić. Dobro. Nije Fred Matić. Pa me zanima, izjasni gospodin Tomislav Marčinko. On je dao sliku, a autor je Damir Plavšić, tako nešto. Oni čak su njega oblatili, pa me baš zanima, a ja znam dosta ovih generala i brigadira, pa ću pitati što je istina. Oni tvrdi da nije on bio na Trpinjskoj cesti, gdje je bilo najveće borbe. A to je velik, za mene i njegovu familiju, veliki udar. Ja ne znam, to bi trebalo vidjeti, ali ja ću to provjeriti. I onda ću vam baš reći ko laže. Što vi kažete, ništa? Ja vam kažem da je njegov ratni put sasvim jasan i baš veličanstven. Evo, nisam politički opredjeljena. Ukucajte pa ćete vidjeti što ovaj govori. Da. Da je ga izvuklo prvo u selu iz skloništa nekog. Alo? Dobro, recite. Da ga izvuklo iz skloništa, zašto ne govori istinu. Ja sam se zaprepastio kad sam to pročitao a što se tiče premijera Plenkovića, nema nas ko drugi vojcima on. Ajde, gospođo Tafra, Bog živli svako dobro. Dobro. Lijep pozdrav. Gledajte, javljati se nakon nečije smrti da bi se osporio ili umanjio nečiji ratni put dovoljno govori o autorima. Dobar dan, slušamo. Halo. Izvolite, slušamo. Dobar dan, pozdrav iz Živogošta. Izvolite. Gospođa Lana. Izvolite. A ovako, ja bi malo, ako može, spomenio bi institucije ukrajinske vršunske vlasti koje su, jučer sam pročitao, kažu zabranjujemo pravoslavnu crkvu koja ima veze sa Ruskom pravoslavnom crkvom. A na to odgovor dolazi, Papa Franjo se ne slaže sa takvu kritiku. A ja bi rekao, kao što sam već rekao na drugoj televiziji prošle godine, da vrlo dobro znamo i pamtimo ko je baca cviće na tenkove i ko je sudjelovao u svim raznoraznim pregovorima, dogovorima u toku rata, poslije rata, poslije Oluje, kakve su odluke donesene i da je čak i u Strasbourgu osuđena ta politika Srpske pravoslavne crkve. I pitam se, rekao sam davno, šta radi van okvira svoje države. Prema tome, smatram da nije mjesto tu gdje je, da u Hrvatskoj treba biti
Hrvatska pravoslavna crkva za časne i poštene građane. Sve drugo što nije hrvatsko treba se maknuti van hrvatskih granica. Jer to nije dobro. Isto kao što nije dobro u školstvu da srpska škola u Vukovaru koja uči povijest. Koju povijest? Šta će sutra ti predavat kad završu škole? Kome? U čijoj državi? Hoće li biti ko što je Goldstein, ko što je Pupovac, ko što je Josipović, ko što su mnogi Kovne i tako dalje, da i ne nabranja više, ima i puna šaka. Hoće li oni puniti novine i predavati dici? Pa di toga ima? Istina mora doći na vidjelo. A još jedno usput da spomenem iz knjige gospođe Davčević Kučar, 71. godine, kad su došli za proslavu u Srbu, kazala je ovako: došli su mnogi političari iz Srbije, iz vrha, kao Dražu Markovića, predsjednika Skupštine, Đoko Jovanić i mnogi drugi, a nas su pozvali. Došli smo tamo, bili su kad je tu i Bakarić i Blažević i Pirker i Tripalo i s njom također, bili su tu. Samo se je govorilo parole Tita, partija, bratstvo, jedinstvo, a ni spomena o Hrvatskoj. Je li to da je ona, kaže, doživjela tako u svojoj zemlji? Pa što danas imamo pored toga? Ne organiziraju više Beograd ni Srbija, nego to Hrvatska država i Hrvatska plaća. Ako dobije aplauz, Mesić, Pucić, Savjan, Josipović, Koriznek i mnogi drugi. Pa je li to Hrvatska? Čemu služi? Kome dajemo? Koga plaćamo? Da. Da, to treba pitati građane. Ali to treba pitati građane. A ko je dao glas? Ko je dao podršku? Dobro, ajde, pozdravljam vas. Gledajte, uskačete sami sebi u usta. Je li Mesić svojom voljom došao na čelo države i to 2 puta? Je li Josipović silom došao na predsjedničko mjesto? Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Vrlo kratko kao i obično. Glede sukoba na relaciji Penava-Radić, treba reći da je Penava zaslužan za protivljenje slanja naših vojnika u Ukrajinu u Saboru i svaka mu čast na tome, jer ostatak oporbe je hrabro šutio ili izašao iz sabornice. S druge strane, Radić, koji je veliki poduzetnik, ne ulazim sad u načine sticanja Peveksa i drugih vrijednosti, financira recimo Z1 televiziju putem koje su mnogi od nas bili inspirirani i motivirani da glasamo za domovinski pokret. Bilo kroz kontakt emisiju Demokracija, bilo kroz Bujicu i druge emisije. Sad se postavlja pitanje, da li će Radić sve to zanemariti i pustiti k vragu, u kojem slučaju gubi tematiku za svoje programe na toj televiziji, ili će zahtijevati, što mu je oduvijek i bila namjera, vladavinu iz sjene, što bi pogodovalo širenju njegovog biznisa. Eto, hvala, doviđenja. Hvala i vama. Pozdrav. Evo nas negdje na polovici emisije. Slušamo. Dobar dan. Dobar dan, gospođo Lana. Pozdrav vama i gledateljstvu. Izvolite. A šta ću? Evo ja bi malo, a tu je svašta i svega i svačega. Ja bi rekao da sam dobio dobru vijest. Čerka mi je javila da je meni i suprugi dignuta mirovina za 130 eura mjesečno. Ne ono namah i gotovo. Pa eto, moje drage umirovljenike koji nisu zadovoljni, napravite prosvjed i ja ću doći, iako ja nemam pravo prosvjedovati, ali doću i ja i moja supruga. Dakle, samo ja mogu, oni dignu sebi 85% ili 83%, a vi šutite. Pa šta ću vam ja vam ne mogu pomoći. Dakle, često čujem da u Njemačkoj nije dobro i tako dalje. I mene je zaista zainteresiralo kad sam pročitao
da firma Bile, jedna jako poznata firma elektrogereta, da daje ljudima koji zatvara neki pogon do 250.000 eura otpremnine radniku. Ja sam stvarno ostao iznenađen. Jer poznajem dobro da su ljudi dobri. Ajmo kada onda 100 do 150.000 maraka. Mnogi su otišli, pa su se poslije pokajali, imali su mogućnost da ostanu. Pa onda više nije mirovina kakva je trebala biti, tako da je bez obzira na to. Dakle, nemojmo neke stvari oni koji nisu upućeni kakav je život tamo, a i ovdje je dobar život. Eto, bio sam jučer na jednoj proslavi, ostalo je spize. Jedino što sam mora platiti Coca-Cola, pa hvala Bogu, moram platiti nešto. Ne mogu, ali bilo je stvarno divota i tako dalje. Znači, nije loš život, a oni ko se nije snašao u ovoj državi, on je neradnik. I u onom sistemu za vrijeme jednoumlja, i onda su ljudi gradili kuće, kupovali zemlju, prodaj, ne znam, vola, 2 vola, kupi zemlju u Kaseli, napravi kuću, jedan drugom trčali, pomagali i danas imaju. Dakle, samo ja mogu oni koji leži pod hostelom ispred dućana i čeka kad će piju popiti, a neko i dalje čeka ko će mu doći platiti piju. To sam htio reći, pozdravljam vas i ugoda vam. Dobro, pozdrav i vama. Eto tako, sad ste čuli. Ako ste nise snašli u ovoj državi, onda ste neradnici. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, Lana. Izvolite. Ovako, htio sam nešto reći od ovome takozvanom neredu u Domovinskom pokretu. Hoću reći, to su izbori. Izbori su državni, lokalni, ovaki, naki, uvijek to, vade se sva oružja, ali ne hladna ni topla, nego vade se. Ali šta hoću reći? Penava je reka, najveći grijeh je naša Mariju Radiću, da je se sa 14 godina upisao u Zrakoplavnu akademiju. I sad šta je tu? On je bio s ljudima koji su Marijan Žiković, Plazibat, Vukušić, oni momci koji su noću dostavljali lijekove, dostavljali hranu, oružje, sve što su mogli. Ja mi da su imali 60 letova dok ih nisu nažalost skinuli. I on kao veliki Vukovarac njemu to zamjera. A ko još bio zrakoplovac? Antun Tus, recimo, Antun Tus ili Periši. Pa šta su oni sad kontra Hrvatske bili? Mislim, to jednostavno čovjek pucaje sam sebi u nogu. I ova gospođa je puno falila. Ma nije ona možda falila, ima svoje misli, svoj džir, ali ja mislim da je zaslužio Mario Radić, koji je danas rekao da će u proliče staviti za predsjednika, kad se bira, jedan čovjek, jedan glas. A ovo je bio prepad. Ovo je na prepad upa Penava. To je jednostavno, ja mislim da je to jasno i ditetu u vrtiću za gost. Da. Dobro. Hvala vam. Čujemo se i čuli smo vas i zahvaljujem vam, pozdravljam vas, a idemo odmah dalje. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Evo ovako, ja sam isprovociran sa znanjem, neko se miješa sa znanjem da je pokojni Fred Matić dobio i ima čin brigadira. Nemam ništa protiv pokojnog, ni za, ni protiv, međutim postavio bi pitanje o vladajućima, jednima i drugima do sada u zadnjih 24 godine. Ko je i koliko dao činova pukovnika, brigadira i generala? Kome? Našim ratnim generalima su poslali u mirovinu. A daju činove, zašto? Zar to nije možda neka korupcija? Zar to nije možda neka krađa i novca i pozicije? Ja ću samo upitati, mojih 1250 dana borbenog sektora, zapovjednik, uvijek na prvoj crti, nisam dobio nikakav čin. Zašto? Zato što nisam služio one vojske. A onoj vojski koji je dobio bilo koji čin, lijepo su priznali i danas imaju veće mirovine
i duplo i više od mene. Pa sad pitam, ko je Fredu Matiću dao čin brigadira ako nije imao nikakvo zapovjedno mjesto u Vukovaru? To mi je jako dobro poznato. Eto, toliko. Hvala vam. Pogotovo, samo da kažem, taj isti Fred Matić je rekao da sa Markom Skejom ne može nigdje. Pa ko je onda podcjenjuje heroja Domovinskog rata Marka Skeju? A vi, oprostite voditeljice, slobodan sam reći, vi nemate pravo braniti i veličati Freda Matića njegove zasluge. Kao ministar ne petljam se, ali kao vojnik ne posjeduje to što slušamo ovih dana. Hvala vam i Bog. Gledajte, Fred Matić, pokojni, ima svoj ratni put. Nažalost, danas govorimo o njemu. Brojni su takvi koji nisu više sa nama, a ostavili su neizbrisiv trag u Domovinskom ratu. I zasigurno da neću dozvoliti da se, nakon što je čovjek umro, nakon nekoliko dana, na taj način blati njegovo ime i pokušava umanjiti njegov ratni put koji jest impresivan, a ne želim naravno umanjiti ničiji doprinos u Domovinskom ratu. Niti to treba mjeriti. Ali činjenica jest da je čovjek prošao što je prošao i da je ostavio lijep broj godina u Domovinskom ratu, zdravlja, živaca i tako dalje. I evo, smatram da je ljudski da tu činjenicu poštujemo. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, još jedan put. Izvolite. Ako mi dozvolite iz Rijeke, ovako odgovorio bi na vaše pitanje ko nam je izabrao u vlast. Pa, kažete, u emisiji uglavnom javljamo mi koji smo protiv Plenkovića, koji kažemo da on dobro ne radi. Ne, on jako dobro radi, samo ne u interesu Hrvatske, on radi u interesu globalizma. A zašto se u emisiji uglavnom javljaju ljudi koji su protiv njega? Pa zato što su to ljudi koji razmišljaju svojom glavom i imaju argumente. Ako pogledate ljude koji glasuju za HDZ, oni vam nemaju neki argument. Ja nisam čuo, ja bih volio kad bi se javio neko da mi kaže evo to je tako, pa da se možemo suočiti. Znači uglavnom emocije. Znači mi imamo jednu pat poziciju. HDZ-ovci će reći glasujemo za HDZ jer će nam doći komunisti. Znači imamo tu relaciju HDZ-SDP. Nešto slično je u Americi. U Americi imate znači dvije stranke, republikanci i demokrati. I ja sam danas imao priliku vidjeti kartu sa njihovim državama, 50-ak država. I točno se zna u kojim državama će pobijediti jedna stranka, u kojim državama druga, a u kojim državama eventualno može pobijediti ili jedni ili drugi. U Hrvatskoj je isto tako. Vi imate neke sredine u Hrvatskoj, pa uglavnom su te sredine gdje se točno zna ko će HDZ ili SDP, tu i tamo još možda nešto. Eventualno tu treba pohvaliti Split, tu definitivno treba pohvaliti Split, jer kod Splita se stvarno ne zna ko će pobijediti, ko neće pobijediti i vi možete imati od Keruma do Puljka i od HDZ-a do SDP-a i to je jedino mjesto u Hrvatskoj, možda još koje di imamo više stranačje. To je znači jedna pat pozicija, to se održava medijima i anketama. I ljudi ako ne razmišljaju svojom glavom će reći evo ja moram za ovu stranku jer će nam doći ili ustaše ili će nam doći komunisti. Dakle, ko je odlučio? Narod, evo, građani, narod koji je izašao na izbor. Ali to je više neznanje nego znači inercija mase, inercija. Nema tu znanja. Jednostavno nema znanja, nema pismenosti. Evo. Onda smo nepismeni, neko nas treba voditi. A definitivno. Što da vam kažem, da? A mislim, rezultati su tu. Rezultati nam pokazuju da se u nekim mjestima točno zna što god napravila neka stranka, ona će pobijediti. U Rijeci ne možete vi skinuti SDP. Ne možete skinuti. Kako ćete ga skinuti? Pa dobro, vi ste iz Rijeke. Pa kakav je to mentalni sklop u Rijeci? Zašto? Zašto? A ne znam,
stranke koje ja zaokružim, one ne prođu. Ja bi morao eventualno za HDZ da moj glas ne propadne i ne ide SDP-u, a za HDZ-u neću. Da. Hoću stranku koja je suverenistička. Evo, u Rijeci imate HDZ, SDP, imate IDS, kako je spojeno. Eto, jel vidite da je do nas? Onda je do nas. Nije do njih. Pa sad sam rekao. Znači, jedna većina ljudi je inertna. Inače ne bi bilo demokracije. Kad bi ljudi svi bili pametni, oni bi ukinuli demokraciju. Već sam rekao da ukidaju, cenzuriraju. Kako ljudi su svjesni. A onda tu smo, gdje smo? U začaranom krugu i što? Pa pozicija, tako je. Znači, čekamo da ljudi progledaju. Nema druge. Od ozgora neće doći nekakav mesija, spasitelj. Jednostavno ljudi moraju htjeti. Znači, kad Poncije Pilat bude pitat želite Isusa ili Barabu, što ljudi odluče, to će dobiti. I to je to. Slažem se. Hvala vam. Pozdravljam. Eto, upravo to kako ste kazali. Ono što je narod htio, narod je dobio. Tako funkcionira demokratski sustav i evo mi svi lijepo tome svjedočimo. Postoji određen postotak građana koji nisu zadovoljni ovom situacijom. Kažem, uglavnom se takvi javljaju u našu emisiju. Glas naroda, ali sve ostalo, evo što se tiče i činjenice da nam je tu HDZ, da je vladajuća stranka već dugi niz godina, da je tu Andrej Plenković, ponovo čovjek je ponovio mandat. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Zovem iz Zagreba. Slušamo. Ovako, ja bih se opet vratila na ovo preispitivanje ratnog puta gospodina Freda Matića. Još se nije ohladio, već ima Pametnjakovića, sve znaju. Bili su tamo i sve znaju šta je radio, šta nije radio. Ali ja mislim da je to samo zato jer je bio u krivoj stranci. U krivoj stranci, onda tu ne može, u toj stranci ne može biti pošten čovjek, ne može biti domoljub. To je više nego žalosno. Da se ovako sad ponašaju ljudi. Sad iz sobe, iz svog hladne neke sobe gleda televiziju i pljuje po čovjeku koji je bio, samo da je bio u ovome, kako se zove, u zarobljeništvu, već bi to bilo previše. A ovo što je bio što je branio Vukovar, to očito u ovim ljudima koji sad sjede u miru je nepojmljivo da je jedan čovjek koji je sad bio u SDP-u, da je mogao biti domoljub i da je branio ovu našu Hrvatsku. Mislim, stvarno me to žalosti. Da. I nije fair. Da. Hvala vam, pozdravljam. Evo, podsjetit ćemo da će se sprovod održati u srijedu 28. kolovoza na zagrebačkom Mirogoju. Evo, mnogi iznose svoje osvrte, svoje komentare o liku i dijelu Freda Matića, kao i oni koji su s njime bili bliski. Jedan od njih bio je Bojan Glavašević, koji kaže da je bio prije svega ljudina i fajter. Kod njega nije bilo ništa lažno. I njemu i meni humor je bio terapija. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, lijepi pozdrav. Izvolite. Gospođa Lana, nadam se da ste dobro. Jesam, izvolite, slušamo vas. Evo, mogu početi malo vezano uz to što ste rekli da da smo mi birali ili da nismo birali. Pa lijepo je poslušati tamo negdje, ne ovi sad posljednji predsjednički, odnosno parlamentarni izbori, nego parlamentarni izbori koji su bili prije toga. Kad je Vladimir Šeks rekao da moć ne leži u rukama birača koji tobože nešto odlučuju, a zapravo ne odlučuju ništa, nego u politički gremije. Dakle, moć imaju politički gremiji. To su njegove riječi, nisu to moje riječi. Mislim da taj video slobodno možete pronaći na YouTube-u, dakle ja ništa ne izmišljam. Glede Predraga Matića, ja iskreno mogu reći da mi ga je žao kao čovjek. Kao čovjeka mi ga je žao
Ne osporavam ničiji ratni put. To što je prošao u logorima je prošao. Želim mu laku zemlju, međutim, treba napraviti određenu distinkciju. On je u posljednje vrijeme bio odlikovan za ljudska prava, a činjenica je da se zalagao za pobačaj i za rodnu ideologiju. Dakle, ove tobože glavne dvije mainstream stranke sa svojim priljepcima se zalažu za rodnu ideologiju. I onda se i u emisiju javljaju neki ljudi koji kažu da su katolici, a članovi su stranaka koje podržavaju ili prešućuju pobačaj, odnosno zakon o pobačaju, ili se zalažu otvoreno za rodnu ideologiju. Što se tiče, evo, htio sam nešto dodati vezano uz skok svijesti. Dakle, napadaju gospodina iz Rijeke, napadaju pojedinci gospodina Božu, gospodina Branka iz Zagreba i nekoliko gospođa. Međutim, kod ove gospode se, koje sam naveo, dogodio određeni skok svijesti i oni kuže stvari. Oni razumiju stvari. Što se zapravo događa? Za mnoge je, koji su uspavani, rat završio 1995. Za nas koji smo koliko toliko budni, rat još uvijek za slobodnu hrvatsku zemlju traje. Dakle, u tome je suština. Dobro, ajmo malo rasvijetliti. A protiv koga sad ratujemo? A evo, ja vam samo mogu, gospođo Lana, reći da ljudi pojedini koji napadaju ove ljude uskaču sami sebi u usta. Naime, činjenica je da mi nemamo više svoju nacionalnu valutu. Eto, samo ću vam to reći. A gdje ćemo govoriti dalje o rasprodaji državnih dobara, svega i svačega, od izvora vode, od šuma, od prirodnih resursa kao što je nafta, zemni plin, strane koncesije, strane banke. Prema tome, ne znam o čemu mi pričamo. Da, a je li taj rat izgubljen? Ne. Mi dok god ima nas koji nešto znamo i borimo se i govorimo, nije taj rat izgubljen. Samo ću vam ovo još vezano reći. Dakle, ono što vam želim reći da treba se boriti. Stvar je u tome da ne smijemo zaspati. I onda ćemo, kad neke stvari malo bolje rezimiramo, onda ćemo lakše razumjeti ono što, na primjer, govori gospodin Božo i njemu slični ljudi. Eto. I ovom prilikom, evo, pozdravljam sve i želim vam svako dobro. Također, svako dobro i vama. Evo, idu nam brzo minute, 17 sati i 2 minute. Slušamo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ovdje je Dragac iz Vrbovca. Gospođo, ovako, obratio bi se na gospodina Penavu. Gospodin Penava je izdao hrvatske birače. On je otišao jednostavno u HDZ, iako nam je obećavao da će biti protiv toga. Uz njega je stao naš gospodin Stipe Mlinarić, koji je isto bio bojevnik, iako Penava nije bio bojevnik, bio je bojevnik, priča u Saboru, priča sve, a na zadnje se okrenuo, rekao je da se ne bore za fotelje, međutim sada vidimo da se bore za fotelje. Išao bi dalje. Priklonili su se gospodinu Plenkoviću, koji je u Saboru javno rekao: ja mogu šta hoću. Gospodo, pa to nije rekla Angela Merkel u njemačkom Bundestagu, koja radi sa 86 milijuna stanovnika. Ona nije rekla da može šta hoće. A jedan Plenković koji je smanjio stanovnike Hrvatske iz 4,5 milijuna na 3,8 milijuna, koji je rastjerao Hrvate i rekao Hrvatima: auf Wiedersehen, idite kud hoćete, mi vas ne trebamo. Da je to rekla Angela Merkel svojim biračima u roku 24 sata bi ju Njemci smijenili. Ovo što kažemo sada o Matiću. Gospodin Matić se je isto borio kao i Stipe Mlinarić. I skidamo mu kapu. Bio je također
također u koncentracionim logorima, u srpskim, maltretiran isto kao Mlinarić. Mlinarića dižu u nebesa, dok Matića jednostavno odbacuju zato što nije iz domovinskog pokreta. To je sramota hrvatske nacije. Pa ljudi koji su se borili za Hrvatsku, koji su svoje živote htjeli dati za Hrvatsku, pa ne možemo ih odbaciti jednostavno kao zadnji ulož. Ali mogu vam reći samo za Penavu. Penava je ono, ako znate onu staru poslovicu, ciganica gače da je v torbu skače. On ništa drugo nije za Hrvatsku napravio. On nije napravio ništa osim šta je izdao svoje birače. Gospodo, neću zavlačiti, nego vam hvala lijepo što ste ne saslušali. Ajde, Bog. Lijep pozdrav i vama. Evo, čuli smo još jedan komentar. Idemo i dalje. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, nam opet. Izvolite. Nam opet brzinski. Rekli ste šta je narod htio, to je i dobio. Ja bi to preformulirao. Šta narod nije vidio, to su mu spakirali. Doslovno tako. Eto, doslovno tako. Znači, zbog manjka svijesti narod nije vidio i spakirali su. Pozdrav mom budnom čovjeku sa juga Hrvatske. Ne znam odakle je točno spomenuo jedan put, ali mi je strašno drag čovjek i volio bi ga čuti jedan put. Ima puno ljudi dragih u ovoj emisiji i onoj emisiji tamo s kojoj bi volio prodiskutirati, propričati, jer osjećam frekvenciju istu i to je to. Mi o Mariju Radiću, famoznom Mariju Radiću, koji je u upravi Pevekca ključni čovjek, i o čovjeku koja se ne spominje, koji je daleko jači od Marije Radića, to je Pavao Vujnovac. Bivši konobar u pizzeriji Vukovaru. Vlasnik Forte Nove, vlasnik prvog plinarskog društva. Vrlo opasno govori o tom čovjeku. Ali ja uvijek tvrdim, iza jedne isturene osobe koja je vlasnik nečega, evo konkretno, kako može nakon propasti Peveca i osude bračnog para Pevet, kako može imovina njihova doći u ruke gospodina Marija Radića? Odnosno, kako može nakon propasti Todorića Forte Nova doći u ruke Pavla Vujnovca? Kako? Ja poznajem strukturu vlasničkog Konzuma, pratim, radio sam sa Konzumom od 2003. godine do praktički do propasti Konzuma sam radio s njima. Bio sam niže rangirani, ali sam vrlo dobro zna kako sve funkcionira. To bi stvarno bilo interesantno kad bi dobio prostor i počeo pričati o tome. Međutim, poanta je kako toliki ogromni koncern završi u rukama Pavla Vujnovca službeno, a ipak je u međuvremenu izmuženo od strane Borg grupe. Kako je ova ruska banka dobila svoje, svi su dobili svoje i na kraju sve, i Todorić će biti isplaćena lova na kraju. Di smo mi u toj priči? Opet vam je rezonanca, nešto na tehnici morate podraditi. Tako da gospodin Čipo i gospodin Penava su jedna sprega u startu, to sam kasnije detektirao, to je jedna sprega sa upravo ovim kapitalom, isturenim kapitalom, odnosno imenima kapitala Mario Radić i Pavao Vujnovac. Iza toga stoji kompletna elita, kompletna ta ekipa koja to sve organizira. Znači, tvrdim odgovorno da je Mario Radić i Pavao Vujnovac samo isturene face koje za ime gazda odrađuju to. A politički, kao odradili su to Čipo i Penava, a sve skupa žrtve smo bili mi opet naivci koji smo glasali za Domovinski pokret. Ja sam opet budala, izašao na izbore i dao sam glas Domovinskom pokretu i moj glas je opet išao HDZ-u. Znači ja sam zakleti HDZ-ovac i to je to. Ja sam stvarno jedna od mnogobornih budaletina koja se nada da će iznjediti ova Hrvatska nekoga normalnoga, a opet zna da normalan čovjek ne može hijerarhijom, da su napravili sve tako da normalan čovjek ne može se popet gori jer ga rižu u startu. Ako je toliko jak i fajter i popanje se više, onda ga se, gospodo draga, makne, nestane. I to je to. Kao što je smaklo Blaža Kraljevića, Anto Paradžika, neću govoriti dalje. Živjeli. Hvala vam, pozdravljam vas. Slušamo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Izvolite, slušamo. Poštovanje ovom zadnjem vašem slušalcu, a i onome iz Rijeke kolegi. Da,
i Blaža Kraljevića, Ludvika Pavlovića, Josipa Rajhla Kira, 1. srpnja 1991. A 1. kolovoza 1991. onda ide rat i u Erdutu ubijeno 39 hrvatskih policajaca i branitelja. A nema ko pregovarat, a onda se ratuje, da. Mi smo izabrali Tuđmana demokratskim putem, ali ona druga neka strana izabrala Slobodana Miloševića isto demokratskim putem. Pa su oni se dogovorili da podijele i Bosnu i Hercegovinu. I izginulo je tisuće Hrvata, mnogi moji školski prijatelji, poznanici po familije, u Bosni i Hercegovini, a Bosna ostade čitava. I Srba je poginulo puno, da, najviše Bošnjaka. A svašta je lijepo u našoj lijepoj domovini Hrvatskoj. Na mobitelu možete pročitati, 2 Italijanke su koristile taksi splitski. 25 km je to daleko. A platile su 550 eura. A ja volim Hrvatsku. To je možda 2-3 penzije ili 5 socijalni pomoć po 105 eura socijalna pomoć. Pa su 2 Italijanke plakale i išle su na avion. 500 imaju račun da su platile. Ja volim Hrvatsku. Neka čuju komunisti. Volim je. 550 eura nije puno to sad. Nešto od 25 kilometara. Pa lijepa para. Može se lijepo u Hrvatskoj zaraditi i živjeti. Svašta lijepo, preksinoć je policajac u Slavonskom Brodu, 47 godina, pijan. Udario bračni par talijanski. Imate na mobitel ko će čitati. On je kritično policajac, u Osijeku je. Talijan je isto kritično u Zagrebu u bolnici. Supruga je njegova lakše ozlijeđena. Bio je pijan, utekao je s mjesta nesreće. Danas, evo, u 24 sata, pijan policajac u Zagrebu vozio auto. Volim Hrvatsku. Neka čuju komunjare, volim. Apelujem na hrvatsku policiju da ne loču, ne piju. Ne znam broja saobraćanja nesreća od nove godine pijan policajac. Ne znam ona 2 policajca što su silovali curu u Gospiću. Šta li je s toga slučaja? Više nikad ništa ne mogu pročitati. Pa recimo lijepo, da na mobitelu imate. Kaže, u Okučanima poginuo je dječak 13 godina, udario ga pijanac u tekoj kući, dobio je 30 dana pritvora, u redu. A zašto nije pijani Banožić, ministar, dobio 30 dana zatvora, ubio je čovjeka obiteljskoj koji ima ženu i 2 maloljetne ćeri. A zašto i on nije dobio da se ne opija po vinkovačkim kafićima? Ili danas piše, šleper udario u auto, 4 osobe u bolnici, u Brezničkom Humu. Ili pijani vozač udario 3 pješakinje kod Osijeka, to je bilo prije. Ili stranac u taksiju prošao kroz Crveno u Zagrebu, mladu Slavonku teško ozlijedio. Kod Lipika auto sletio s ceste, 5 osoba je otišlo u bolnicu. Neki dan su se sudario Vinkovački auto i Dubrovački, 4 je otišlo. Hvala vam. Ajde, pozdravljam vas. Gledajte, sad započeli ste taj niz i vjerojatno bi vi to do 17:30 uredno nizali i onda sutradan u 16 nastavili s tim nizom. Imate pravo na to svoje, iznosite te nepravilnosti i tako dalje. Moram vam kazati, inače se ne diram u vaš način iznošenja komentara i tako dalje. Pretpostavljam da iznosite najbolje, najjasnije što možete. Dosta je to tako u negativnom kontekstu iz poziva u poziv, poprilično iritantno. Promislite malo o tome, rado ćemo vas opet čuti u eteru. Dajte malo to, spustite tenzije. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, pozdravljam bivšu i sadašnju voditeljicu iz Prošta Gornjega, gospođo Lana. Slušamo vas, dobar dan. Pozdravljam vas u studiju i režiji, pa ste me nekako povukle 2-3 osobe da se javim i stvarno sam se mora javiti, a rekao sam da neću se javljati vašu emisiju kad ne mogu pozdraviti
svoga Jozu iz Lećevice, koje ste ga se upoznali, onda vas neću izbaciti. Ne mogu me pomuklo 2-3 gledala. A vi ste mene sad motivirali da vas pozdravim. Ajde, pozdravljam vas. Kad ne možete pozdraviti, onda nećete pozdravljati. Sad ste opet pozdravili, jel tako? Pa ste lijepo obećali da više ne možete zvat. Nećete zvat. Lijepo držite se svoje riječi. Slušamo, dobar dan. Dobar dan, gospođo Lana. Izvolite. Halo. Evo, ne znam kako da počnem i koliko vam želim reći koliko dva pozivatelja vrijeđaju slušatelje i pozivatelje Glasa naroda. Vjerujte mi, ja znam da vi to čak osjećate. Oni su prešli svu granicu. Oni govore svoje mišljenje, ali u tom mišljenju oni nikad ne provukli da su, na primjer sad je bio, kako je izabran HDZ. Pa činjenica da je HDZ izabran 3 puta, sad je već 3. put. Pa meni nije jasno da se javi čovjek koji tvrdi da je HDZ izabran po inerciji, da su ga izabrali glupani, ludi ljudi, blesavi ljudi koji nemaju pojma šta je demokracija i koji ne upotrebljavaju svoju glavu. Pa zar to nije, gospođo Lano, uvredljivo? Pa jesam ja išla na izbore, ja sam glasovala za HDZ, jesam ja išla na izbore njihovom ili svojom glavom. Oni sve ljude vrijeđaju. Ja vidim da i vama nije ugodno često. A da ne govorim o Plenkoviću, to ne mogu opisati, to bi trebalo bi točno ono, ja znam da je ovo demokracija, da ljudi svašta govore, ali vjerujte, oni prvenstveno svojim nametanjem, oni su naši profesori, oni su naši nastavnici, oni nas trebaju voditi, gospođo, oni to govore svoje mišljenje, ali oni nemaju pojma, koliko se ljudi vrijeđaju u ovoj emisiji. Ne, to nije vaša krivnja. Vi pokušavate u određenom momentu to suzbiti, reći onako stvarno istinito. Vi ste novinarka koja uglavnom zastupa istinu. I ovo pokojnjem, Bog mu dao pokoj sadašnjem Fredu Matiću. I to vi apsolutno ste, ali vi nemate pojma koliko oni nas vrijeđaju. Eto tako. Tako da, stvarno, ja volim ovu emisiju, želim je gledat, ali često mi dolazi da je uopće ne gledam zbog tih, a da ne govorim kad se javljaju bez pardona. Oni najprije se ispucaju bez pardona, pa dođu u Glas naroda, pa nas uvrijede dibidus, jer mi smo svi glupi, a oni su pametni. Eto, hvala vam. Dobro, hvala i vama. Evo, poslušala sam vas i evo, nastojim vas zaista i razumjeti da se osjetite povrijeđeni. Evo, ja vam kažem i s ovog mjesta i svi ostali naši gledatelji koji su se možda osjetili povrijeđeni, mislim da tu nema nekih razloga za vrijeđanje jer ta druga strana smatra da vi dobro ne vidite, da niste možda sa svime upoznati, a vi naravno imate svoje pravo pa i odgovorite njima da su i oni slijepci, da ne razumiju ništa, da se vrte u svom krugu. I na kraju krajeva, to smo kazali kroz emisiju, građani su rekli svoje u više navrata. Pa ko će ih držati za normalne, ko će za lude, svaki ima svoje pravo. Međutim, činjenica jest da na izbore izlaze normalni ljudi, dakle oni kojima nisu onemogućene te aktivnosti, a znamo u koju tu kategoriju spadaju. Prema tome sve je tu jasno. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Ja vas molim da me saslušate. Dobro. Ja nisam propitivao. Dozvolite. Dobro, recite. Dozvolite. Ja nisam propitivao ratni put i njegove zasluge. Ne. Ja nisam neki mudrac, nego jedan realan čovjek koji je odgajao mlađe. I puno doprineo mojim u ratu, iako nisam služio one vojske. Međutim, ja imam pravo propitivati ko je dobio koji čin i komu ga je dao. I na osnovu čega, zašto činovi se dobijaju na osnovu funkcija koji je stekao i radio u ratu.
a ne u mirnodopsko vrijeme. Njegovim zaslugama nisam ništa rekao. Međutim, jedan detalj sam istakao, a to je, nije imao pravo vrijeđati Marka Steju, jer je s time vrijeđao i mene. Ja sam Kosovac koji je cijeli svoj život dao za pravdu Hrvatske. Išao u ratu 44. 5. godini kao nepismeni vojnik. Prema tome ja nisam mudro, ja nisam mrzitelj, ja sam čovjek koji voli pravdu. A ja ću vam reći, današnji predsjednik države je toliko činova podijelio nakon 30, skoro i 5 godina rata. Kome? Kome? To propitujem. Ja propitujem moje udruge iz Domovinskog rata. Što šute? On dobija glasove na račun nagrađivanje koga? To želim znati. Nemojte mi, ja bi se ispričao i gospodinu Fredu Matiću, njegovoj porodici i njemu, ako sam ga uvrijedio. Nisam imao namjeru, nego sam imao namjeru propitati komu je dao. Jer ja držim, funkciju nije imao brigadirsku. O tome se radi. A to što meni nisu dali čin, to ja znam. Nisu mi dali jer sam ja bio za Paragu, jer sam bio za Paradžika, jer sam bio za moje pravaše. Eto, živjeli. Da, lijep pozdrav vama. Evo, razumjela sam vas. Fred Matić, umirovljen je brigadir Hrvatske vojske. To je ono što mu stoji i u biografiji. A komu je konkretno i tko je bio na čelu odbora koji mu je dao čin brigadira, ja u ovom trenutku ne mogu odgovoriti, ali možda evo bi bilo najuputnije pitati upravo one koji su mu dali taj čin, zašto su mu i temeljem čega dali. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Pozdrav u režiji i studiju. Prvi put se javljam i divim vam se da imate tako dobre živce da slušate sve ovo šta ljudi komentiraju. Ja bi komentirala jedno moj problem. Ja imam osobe dvi s teškoćama u razvoju ili osobe dvi s invaliditetom. Dobro. Pa žalila bi se na sustav socijalne skrbi da nijedna nije pozvana na vještačenje. Jer imam čer 34 godine, 2008. godine je vještačena, 26. godine vještačena, poslije se samo pripisuje s papira na papir. Međutim, ona je u gorom položaju nego je bila 2008. godine. A tako mi je muž isto ima prošle godine infarkt i oštetilo mu je očni živac i ima jedno oko ne vidi ništa, na drugo 20% i odobrili su mu drugi stupanj tjelesnog oštećenja. A jeste li sa svojom općom liječnicom? Drugi stupanj tjelesnog oštećenja. Nećemo moći pomoći. Žao mi je. Ajmo prekinuti ovaj poziv. Žao mi je što vas prekidam. I vjerujte mi da suosjećam sa vašom situacijom. Ali moram vam kazati da ovdje u eteru nažalost gubite vrijeme. Gubite vrijeme, mi vam u najboljoj volji i želji ne možemo pomoći, ali tamo gdje bih vas uputila i gdje bih, čini mi se, i sama otišla na vašem mjestu, evo kod svog obiteljskog liječnika. Sjedite, pitajte sve što imate, njihova je obaveza da vam odgovore i da vas upoznaju sa vašim pravima, odnosno, ako sam dobro razumjela, članovima vaše obitelji, osobama koje žive s vama u kućanstvu. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, gospođo Ana. Izvolite. Evo, nisam se javio već, ja mislim 2-3 puta. Jer ste me bili naljutili zbog onoga šta kritizira sve ljude. Naši gledatelji su vrlo osjetljivi. A što ste osjetljivi tako? Žao mi je koliko poštujem vas i emisiju da ste mi tako zbog jednog čovjeka kojega vam svaki, ali malo svaki dan su danas njega spominjali u emisiju.
I danas su ga spominjali, isto ti ljudi šta nisu posljedni. A ja vama kažem da se vama ništa posebno nije dogodilo, jer ste vi preosjetljivi sam na sebe. Eto, pa se sad uvrijedi tako. Ništa loše rekao. Da. Sad bi se vratio, neki gledatelj je rekao da ko se nije snašao da je neradnik. Znači, i ovaj neradnik otišao u Njemačku radi. Ovi naši ljudi koji su išli u Njemačku zbog da mogu živjeti, jer ovdje se snašao se svak radi, ali radi za ništa. Za šačicu ovih kunića, Kunčića, šta ih Plenković namjestio. I ona znači čovjek mora ići vani, znači ovo ne radi. To nije točno. A zbog njega mu se Paško izvinuo, a Paško nije trebao se izvinuo jer je Paško 300% u pravu. A tom istom osobi se Paško izvinjavao putem etera. Pa šta ima veze? Ništa, Paško je dobar čovjek, učen i pametan. Bolje da se izvinjavao nego da ga je napadao. Dobro. Ovako, ova gospođa što je malo prije se javila, ništa mi se ne sviđa njen govor, ona, vidim ja to, ona je nešto previše pametna koliko je ona sada kritizirala ove naše pametne, stvarno pametne ljude koji vide što se dogovara u državi, što se dogovara o globalizmu, o prodaji, o svemu, ljude govori i ona sad kritizira njih i tako dalje, i tako dalje. Ona mi se ne sviđa što se tiče njegovom govora. Pa evo, gledajte samo ovo, rekao je Zekanović na televiziji, da su trgovački lanci krivi da je ovakva cijena i ovo je tako. A ko je kriv da trgovački lanci posluju po Hrvatskoj? Ko je dozvolio da otvaraju svoje kuće, prodajne kuće i da prodaju tamo? Pa stranac nije zainteresiran za certifikat, nego stranac meni traži daj mi sir koji nema certifikata, daj mi jane koji nema certifikata, njima je pun vrag tamo u svojoj zemlji tih certifikata i tih papira i toga svega. On traži poljoprivredu, pomidor hoće bez certifikata. A šta su, naši su uništili poljoprivredu, uništili su sve. Nemamo ničega, evo, Slavonija podbacila i ono malo si posadili jer su ljudi pobjegli. I ko je to kriv? Ko je to kriv? Plenković je kriv. Evo, Plenković je vama, svi koji ga branite, Plenković je kriv. Da su ljudi pobjegli van i da nemamo ničega, da je sve upropašteno. I poljoprivreda, i brodogradilišta, i sve. I sudovi mu ne rade kako treba, korumpirani sudovi. Ko je kriv? Plenković je kriv, gospodo draga. A HDZ, evo vidite, HDZ, evo sad se moji penzioneri bune. Jer je kupio za 10-15 eura, je kupio, sad se oni bune. Biće vam i gore, dragi moji penzioneri. Ja imam krića, kokoš, pjedla, nožić, ovčiću, jačića, zaklata, vi nemate... No neće, evo, dobit će i bit će mirovljenicima i neke povišice, evo, neki su već dobili. Dana, moja draga, šta će da oni učini za 30-40 eura, to ne može živjeti jedan dan. Šta će učini s tim? Da. Hvala vam, ajde, toliko... Lijep pozdrav svim poštenim ljudima koji pošteno vide i dobro vide ko šta su ova 3-4 čovjeka i ove dvije gospođe. Eto vidite, i vi imate svoja mjerila. Dobro, hvala vam, pozdravljam. Eto, to je ono što ja bih voljela da svi vi tako vidite jednu malo širu sliku. Evo, čuli ste sad gledatelja. Po njemu 3-4 pametna čovjeka, što ovo drugo što znači? Nisu pametni ili barem nisu dovoljno pametni. A ja se nadam da je većina vas dovoljno pametna, se neće vrijeđati na takve riječi. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Radio Glas naroda. Je, izvolite. Evo ovako, što se tiče policije, kad budu vezani lijepo kako treba, kad svaki vozač, kad budu manje pričat priko mobitela, kad budu manje pit, kad budu manje udarat čovjeka pljucat kroz zatvornu ćeliju koji nije ni kriv, oslobođeno sutkinje zbog toga što je svjedok bija uz njega i tako dalje, i tako dalje. Da ne bi omalovažava toga našega Banožića koji bi isto treba maknit sa svojim godinama sa svoga mista. Isto tako i Plenković zbog toga što cijelo vrijeme gleda onakvim očima kakvi niko u Hrvatskoj nije nikad gleda, a treba bi gledat pošteno. On gleda samo kroz svoj žep i ništa drugo. Čeka sebi i čuva... Dobro, hvala vam. Morala sam vas prekinuti samo iz razloga jer evo nam je došlo vrijeme za odjavu. Znam da je još puno ostalo vas koji ste ostali tako čekajući na liniji. Sutra smo zajedno u 16 sati u Glasu naroda. Lijep pozdrav.